Nijang Karbi along Socheng Constituency along ta Mati Jong ni Bhai ICR ni Hamren Hitikimi along Unity Victory and Prosperity Rally ajaimek kedeng pon. Bangso along Aluhi Sarpo Aman Pen Dr. Tuliram Rohang CM Karbi along Autonomous Council Lapen Wathalangso MLA Rupsing Teron Difu MLA Bidya Singh Ingleng Haurakat Dorsing Rohang Anparta Karbi along Autonomous Council EM MSC Atum Anparta BJP Claim Rapet Atum Doan Chitong Nuniti Lapen bangso amailong ongrung atum APCLC ASDC araratum puthot BJP asong along chipa ogdun dilo BJP along kachipa ogdun mia tumaphan Karbi along Autonomous Council CMPNC mayalong dengponlo Humson Be Report Karbi Daily News Prosperity Socheng Kachingri lapen ke hai lapen kaching thura sayang laso mai sipin ye dulu konsensi lo lasidak Socheng konsensi song pini PSLC ASDC Kongres tum pini BJP lo ngan chupa lo bang harung khos se armu lapen ke non ke bang jarni bang suruhini bang Socheng PSLC lapen Kongres lapen ASDC tum ngan chupa lo se ASDC tum lo Nasi kebang jerni non jekorion baga pida me alang cuman thot deng ponpo lapen ke penabdik ke la ke amrenga konsensi lo kachingri lapen kachingri lapen ke hai lapen kaching thur areli Unity Victory and Prosperity Rally ke penabdik bang ke la ke amreng konsensi lapen amreng konsensi kami non kaljulo deng te bang suri si sose PSLC ben cenglok Kongres ben cenglok cupa kunji Asik penabdik ke lo samai lapen dar batu kanan kajing thura sayang deng pin pura lona pidut mulai pin pura lona meni kan ini yang bong ke klaim ponje pan bori pon fokus ada pengno jai pon lo lapen ke dar bojalang so tika hamret lapen khantia tuarta heno aso tuarta me ne ahom mala pen ini tum kumilia kai temen singwai petsi aso tuarta non lam no lonta pinpen ada kami endar ason darasi hamret along angkang along tower pen cenglok street light pen cenglok footpath pen cenglok agak asayang deng dah ke klaim lagi asayang deng dopik lah lahai dah ningkan ini yang mau haya kam klaim pun ajiban bori pun fokus ini birara pan kaidah kelas pen pacina pan Hamren difu son kelar suji apa sih non klaim pun momlo sayang deng pasti tu dia sang sesi klaim pun momlo pasti problem pen yang tu kami klaim pun sayang deng Kalau di hospital kementerian juga ya hospital kementerian hospital bangke tanggal lo prai tanggal pusat kunapi itu lah Desember aja itu kali ke Januari aja proses angsiba chief minister kami orang ngarat kami kulo masih ada kulo ngarat kami cukup tadi kulo sultan mesti saya sih lah itu terus stok person lo antong prepare mungkin ini dua orang lah semua nak keng mana mau semua sekarang kan lagi belum mana bang ini tong alang kenang kan alang kita separator rules katiar lagi alang cuma kulo lagi PSLC di son angger aja di seorang kulo lagi PSLC di son kalian thang jung si iku ko ala tum 24 plus tum kulo la tum lang ke ko lake itu mana ketak dum jibu si ko son no claim na lagi jung do claim de ko pini chini ndia to sam polisa adan ke dir tum session long porno paso bil da ke next session long ke kapasi function ke session long ni place lo dadak ile tum 60 dollar constitution a ting pen paragraph 3 pen sub paragraph F 3F a ting pen itu bil da ke place lo nili tapi next session long bang ke lo so bil bang ke pas soal asam mana komatu kosa ciklu berarti cengkol lah laso ciklu tendar ke korji fansi chief minister bang ke hukum bidang